press ajir pojir piluan ki tensinili kardom pajir polna kardom Mopens tame ili tuma spokesperson tum penana lam nang itma thingno ningje polna lapen labanke kapre kali in response to press conference by opposition party desmet congress ahin penan baseless alam paklang pondo lasi lasophan isi a reply by sia response ki pi man si litum kadu ko be pini nang se tong dulno ke chengsi bangke congress ahin bangke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do puisi accusation man lasi ke chengsi nili ke labangke strongly condemn lo lapen ningjeng tungke de labangke completely baseless kadu ko be da chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long ba Karbi Anglong Autonomous Council a purkibo long revenue collection annual revenue collection labangke all time high like kadu ko da chini lo labangke publicly ta available lo je revenue collection jong silangdam tote Karbi Anglong Autonomous Council a purkimo long ke cheng pe nonan je non BJP sarkar dobam hutsi a revenue collection bangke ke ong nai That's revenue के लॉस ही अलाम करी revenue collection मांगे बात सी बात कौन एक नंबर के लालो second number point जे इसी अभियोग मांगलो बा इसी allegation मांगलो जे give and take कार्डियलों लोंगले मेघालय में नागालैंड भांग चिपी दुन डेट पिने तला है allegation तावान सिता में निलिया प्रांत समय निंजे लो spokesperson तुम जला के इली तुमने निंजे कली बा council में निंजे कली बा असम सरकार पे निका निंजे कली लगे मेघालय सरकार Chief Minister Conrad Sangma ke hai ame thang sing je lo je block 1 and block 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council lake kadu ko lake YouTube long same ba Google long same autonomous state alam the ninje dum piglo ahok lo latte latum da MOU 1 lata ahok lo sitame alangli ka ninje dun bo mahut bangke opposition nasi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachu na longan bangke ilitum le damoni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ninkal isia vacancy parliament lo ninje lo lata MP prime minister ke do hut lapen home minister ke do hut si alang lige autonomous state alam the clear pen ka ninje do long lo lapen chukidam tang Horen Singh de ke do hut private bill apu thak stame non continue nahi o alama bangke lake alang lige non kipi alam ile tum klar ta pulo tangte la congress atum thang klem kle pin atum si BC kaninje apo de people ate non te bok het election ang le tai election ang le lo pulote rat afan ako puthok kaninje nang polasi nilitung ahin ben ka choning ri bangke nang tum ke claim long nai afan rat atum nang tum ban apor nang pian lo ta nang tum claim thek thidat lo pot aprangsi Karbi Anglong arat afan netum ke do hut netum Jogop Singh tita 15 bosor MLA do ne thang da claim le dat lo ne phanang map den rat atum pu ninje nang la number 2 bangke Rotoning tisita me ni Congress do hut ne Karbi arat afan angthum rai thek thidat lo ne lasi ne thang na claim thek thidat lo pot ne phan nang map den lo palam ba alang li rat along map chang nang la so phi rat atum inside bola tum pha lasi nona bangke a party amuni ratum an ke BJP long wang lab lo laso sentiment lo laso alam me sila tum ninge thap ninge pu bangke la bangke baseless lo lapen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika afan le pangbardam ta ilitum aman ge do Dr. Himanta Biswa Sharma long ge phonunde ade bipod ma bulo dangte chief minister ladak bangpo ladak kido arat atum afan dak kido organization atum afan dak kido tum ko pipilo ke nangji pusi ilitum bananga chingwai vai lapel isi pen ki chundo dim bang ko son itum theklong ke ilitum ka chesong ge tibula long ka chesong ge pachun thek polo MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership pensi MLA asit na hok bat pin sita isi asit itum bat lonon lage people learning oil akman non mopen than lo itum spokesperson akrora tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border punon lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non ka chingthur itum theklong lo la bangke latum aning hang he lasi lason baseless alama bangke latum ningje jedasi chibidro nahi lapen nilihin den stame chief minister fan
anti tribal po ajukti ave pinben kaning je lage condemn pollo nangle tuma thengno besi লাপে si salam dola Rahul Gandhi amina si dipu ang float kan ke autonomous state alam chini ne autonomous alam chini ne lapen autonomous state ke hana hot 67 amonir apran ke dam do lapen non la show 2005 aningan 17 October ani ok chumpra tung ke party 98 kaduk gawe ke party hola haya to pangke Dr. Tuliram Nohang CM se nutin man lak pho tangga ki pi kumai me government ki klama tum doma congress adin kalima Turun gogoi ke Karbi Anglong to la sone chiplang bom pu sin se habit along me son chiplang bom pu phai se ninge thap ninge proof and si la bang ka lang to phang alam tu ki chok che apo khachi de bo si klan la so putha Karbi Anglong ara to ning do anu tin to congress to ko pisi klan no ma anu tin la da ka to chini phaka la salang li tum phan bang ke la hai alam pe non ka chari bom de Dr. Tuliram Ronghang phan na pa siksak doni par kem plan ki claim bang ke ni tum sodak pen pin remo autonomous state alam the ninje dum piglo ahok lo latum ta MOU wan lata ahok lo sitame alangli kaninje dun bo mahut bangke opposition nasi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachuna longan bangke ilitum le damoni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ninkal isia vacancy parliament lo ninje lo lata MP Prime Minister ke do hut lapen Home Minister ke do hut si alang lige autonomous state alam the clear pen kaning je do long lo lapen chukidam tang Horen Singh de ke do hut private bill apu thak stame non continue nai ko alama bangke lake alang lige non kipi alam ire tum klar ta pulo tangte la congress atum thang klem kle pin atum si BC kaning je apo de people ate non te bok het election ang le tai election ang le lopulote rat afan ako puthok kaning jenang polasi nilitung ahin ben kachoning ri bangke nang tum ke claim long nai afan rat atung nang tum ban apor nang piano ta nang tum claim thek thidat lopot aprang si Karbi Anglong arat afan netum ke do hut netum Jogop Singh tita 15 bosor MLA do ne thang da claim dat lo ne phan nang map den rat atung pu ning jenang la number 2 bangke rotoning tisitame ni congress do hut ne Karbi arat afan ang thum rai thek thidat lo ne lasi ne thang na claim thek thidat lo pot ne phan nang map den lo palam ba alang li rat along map chang nang la so phi rat atung inside pola tum pha lasi nona bangke a party amuni ratum an ke BJP long wang lablo laso sentiment lo laso alam men sila tum ninge thap ninge pru bangke la bangke baseless lo la pen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika afan le pangbardam ta ilitum aman ge do Dr. Himanta Biswa Sharma long ge phonun de ade bipod ma bulo dangte chief minister ladak bangpo ladak kido arat atum afan dak kido organization atum afan dak kido tum ko pipilo ke nangji pusi ilitum bananga chingwai bai lapel isi pen ki chundo dim bange ko son itum theklong ke ilitum ka chesong ge tibula long ka chesong ge pachun theka polo MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership pen si MLA asit na hok bat pin sita isi asit itum bat lonon lage people lo ning oilak ba non mopen than lo itum spokesperson akrora tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border punon lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non ka chingthuri tum theklong lo la bangke la tum aning hang he lasi lason baseless alama bangke la tum ningje jedasi chividro nai la pen nilihin den stame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaning je lage condemn pollo nangle tuma thengno besi lape si salam dola Rahul Gandhi amina si dipu ang float kan ke autonomous state alam chini ne autonomous alam chini ne lapen autonomous state ke hana hot 67 amonir apran ke dam do lapen non la show 2005 aningan 17 October ani ok chumpra tung ke party 98 kaduk gawe ke party hola haya to pangke Dr. Tuliram Nohang CM se nutin man lak pho tangga ki pi kumai me government ki klama tum doma congress adin kalima
Turun gogoi ke Karbi Anglong to lason ye chiplang bom pu pusin yuse habit along ke son chiplang bom pu phai se ning ye thap ning ye proof and see la bang ke alam to phang ke alam tu ki chok che apo khachi de bo phang se la so pu thak Karbi Anglong ara la to ning do anu ten to congress to ko pisi ke klan loma anu ten la da ka to ke chini phaka la salang li tum phan bang ke la hai alam pe non kachari bom de Dr. Tuliram Ronghang phan na pa siksak duni par kem plan ki claim bang ke ni tum sodak pen pin ram lo Press Ajir Potir Pilwan ki tensinili Cardom Pajir Ponna Cardom Mopens Tame Ilituma spokesperson tum Penana Lam na Matino Ningje Ponna Lapen Labanke Kaprekali in response to press conference by opposition party Desmet Congress and Penan baseless Alam Paklang Pondo Lasi Lasophan isi a reply by isi a response ki pi man si litum kadu ko be pini nanse tong dulo ke chengsi bang ke congress ahin bang ke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do ko isi accusation man asi ke chengsi nili ke labang ke strongly condemn no la peningjeng tung ke de labang ke completely baseless kadu ko be da chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long ba Karbi Anglong Autonomous Council a phurkibo long revenue collection annual revenue collection labang ke all time high like adu ko chini lo labang ke publicly ta available lo je revenue collection jong silang dam to te Karbi Anglong Autonomous Council a phurkimo long ke cheng pe nonan je non BJP sarkar dopam si a revenue collection bang ke kyong nai That's revenue के लॉस ही अलाम करी revenue collection मांगे बात सी बात कौन एक नंबर के लालो second number point जे इसी अभियोग मांगलो बा इसी allegation मांगलो जे give and take कार्डियलों नोंगले मेघालय में नागालैंड भांग चिपी दुन देट पिने तला है allegation तवान सीता में निलियप्रांग समय निंजे लो spokesperson तुम जला के इली तुमने निंजे कली बा काउंसिल में निंजे कली बा असम सरकार पे लेकर निंजे कली लगे मेघालय सरकार Chief Minister Conrad Sangma ke hai ame thang sing jelo je block 1 and block 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council. Like kadu ko like YouTube long same ba Google long same